Ekrofo medini OPD medawase se wode wafidi ato Adom TV so na ohwe me ene anwumre yi baby bia sabre ohwe me ewo baby asema meka che nyina ene se me wo Malam kaswa Interchange eso pepepe ene me gina yi na babu sam se adentia na di ankranti ene me gina ha wohwe N1 kwantempo ampanimfo ye mayen a ampa ekwa no ekoyie na nkrofo di atiantwe waso saa na mebusa se efiri se ye kwan nyina wie no e kame se road signs baby wo ho a emese wo hwe road signs ha unhu baby road signs no ewo baby pa wo san ke nya road signs no nanka ahyenkafo eye drivers etimi hunu se ampa ebia me free tema eba me free eye tesano eba mempo mekọ kaswa ehene fa na memfa de mpo opese osan ye U10 na okofa circle krako anase de okọ Malam krampo no ehene fa na onfa yebusa who is responsible Hwan Asedee opani mami emusa what na area mu have for how long matter almost 10 years ni na wo hwa N1 kwantempo yi mpanimfo ya mu bia no so ada for how long oh fancy kwan mu bia no almost 4 years in fancy 4 years mu na mu bia kwan we ya no yes start am for start e use road na die na drivers ekomu sempo omudru eye interchange so a wo mo pese ko aboso kan wo mo pese ko kaswa wo mo mpo pese nka ebowura mu e wo Malam die na ekoso ha na die na ya wo mo fam how ben enu de no cre because me hwe sometimes the after me so ugina ofi awoshi ba na drivers mbo ko mutimi gina na wabisa wo say na me pacho me ko dansuma na me fa hefa is o man nya bibia chese se wo hoho kra na wo ba wo behu se me fa han mu se ya me ko dansuma me fa se me ko kaso me fa me ko takrade it no man da go obi on bo mutimi gina no ma bisa a bia teacher around me say pacho me ko takrade ana me ko dansuma me fa na me fa ni se bia wo man direction se bia odu a fase ana se fase in fact ekwan de o man ye de aboy de but baby one man nema bebre o ma amaya amwa nipa ye nam kwan no so kra ato enti ni senti usu say na accident test we have because of course at accident test because me can one time because me so me tu kwan ye tu kwan sa akọ takrade ye do ha no devani no because of onhu bibia onhu san bia no we chese bia wo fa ha wo ko ha wo fa wo kwan ti no ye yira ye e ma of father so ma kwan of father side me ko pio sakama eto ko twa U10 filling station ho ansa na ye nyina ye san ba straight abesen ko takrade in fact ekwan no mu de in fact nema bebre o ma e ha adwen pa opani meda wase papa se mpo ye to nsa frɛ wa bra wo twam kra kodi udwuma bi Hwan Asedee se mpo ya kwan wie na ye pɛ wo mpanimfo a mo de road signs besisi akwan mu ama ahyankafo atimi aye den mpo ehunu se ha na me fa na se ha na me kro ye busa Hwan Asedee National Road Safety Commission Asedee anase MTTD for Asedee anase drivers ahyankafo Asedee ana who is responsible for enyoma ekosi me say me opani bra what na area mu have for how long for 5 years now. For 5 years yeah but you be me camera no kakra ma me why okay na ma me musaw edien pa na ekoso ahyankafo tu kwan drivers so mu tu kwan a road signs ho asem te say wa aha de omo ye kwan foforo no nkrofo bebre nim say either wo ba wo ko dansuma wo be fase ana wo ko kaswa wo be fase enti ya na missy drivers most of the drivers na missy omo enti me prefer say nanka mo nya road sign bi wa ha say the drivers no ba mo tumi slow down because most of the time no mo basa omo nim say block bi wa ho no mo ko pin block no mo nya very serious accident enti you hear gata ha most of the drivers no mo nya accident cars na beto gota mu ha enti o say road safety you know mo nya bibi wo ho yes ankrofo no mba no wu omo wu wa ha pa rough always accident si wa ha enti government nya bibi wo ho maye me das papa na apart from no se wo hwemu a ye footbridge ankrofo efaso chese sesi a wo hwemu wo ha se wo hwe de wo akirichiri pa no ameka se ebi wo eye fruit of Christ asori ho no a ye ni footbridge bia wo ahase na no wo bi pese across ko ebi adanso ma kofa ka mo amotem patam ha no so ho asem ben na abeka me kan se no su high pa because nkrofo bebre ti area ha
And before on back cross that other side no e ha mo pa most of Juadifo bebre Suko market Malam market so mo ba before on back cross aba this side no e ha mo pa and yesra ban so to me nya footbridge ni be ma ya e be boa ye papa area ha and e be boa ye pa openi yenso ye beda wase papa sempo wo twam akwadu dwuma bi ne ye frɛ Adom TV woje ye so ofel so na wone ye twetwen komo ye beda wase papa eti sabrei mi busa sɛ eye Hwan Asedee eye wo a wo hwɛ me anasa eye me a me gina who is responsible for enyoma ekoso ewo oman Ghana mu na ne empo ye gina Malam Interchange so na ye busa oba hai ye ba hai ye timi hunu sɛ ampa ye hia road signs ahyankafo ehia bi afesu ye hia footbridge so wa ha san so ena light nsɛmsɛm so ekoso a enye nipa no okɔ otwa mu no ɔpɛ baabi no ahunu sɛ ha na wɔsɛ mekro na nso so ɛkame a sɛ boakye bi din onhu baabi a ɔfa efiri sɛ road signs ni hɔ wɔn mo pɛ sɛ cross kɔ aso so a wɔn mo nya kwan ɛna wɔn akɔ efiri sɛ yebusa who is responsible ɛyɛ Hwan Asedee OPD opɛ bi adi ni nyinaa mede bɛma mo Adom TV yɛ wazo ye